Asante sana Deno bwana. Deno anatafuta ujanja bwana. Halo. Nyugote yabugiria Kengoro. Uyoba. Okay, karibu sana baba. Uno musigisi atebire genyanya yako ngiri. Ndo atebire niliwemo. Mborangwaro cy'abantu banze takoboka igoro. Bamanyana kintu bwataba murabeni. Baganda gotosekera babo bongera ati poruibere bakamoche kobu bamanya kita ekachito chiro umanyete bintu biri gotogosete ntomayite kweroberia ebintu bono gatware gete ngora nandonye ndito chaka buiga bana kanga nonye chako botari gokwa bana anga bakiri lakini ndo umanyete bataro chibuya nane ngoira ratore nando soko baburukani sana biye bora sana ground chembu yakerengeri bobe ngayira gete ono igere meta mayo echanso yaera gete go chauria kege chauria ari iba mabere iga ongere ni mongoro kuru Dominic Mutura maigaria ni mai to nango kore bintu bya isa asante ni mai tono chakira setting bya baba se no gente kembali kubuguri maski wada sedali masikio wanaye akili zao nzuri dada wapenda sana ni kelele tu wapunguze wajue kwamba wanaenda mikono mitupu. Asante sana Nemwel Nyabwengo Montereva chisemone chia Chebilat enkayo mugusi. Hello my brother MC Dudus, good morning. Good morning to you sir. Stockman the BBI kutamo cha Magombo amacho gusibana ya Sudan aro kango sibo de osiba Kenya kometani ngakipa kwamba wakire my brother nashukuru mama wakire we agento Kenya te kigo se Kenya te kitamutamu aba muramba kale we tabotuko una konye mbulero twako tura diwa Jesse mama Gomba iga abantu bakolera magendera bane ngosali bali kai very bad namba ya kabere omwe mutio Magombo esimba mindali yaki ba kichipara che wodi ya Magombo my brother mune pale koru kisemo cha stiki ya mabera alinyamba alipakoso ke kisemo cha nyamaje mane ndio my brother bana ntokumetinga omwe mutio boli naro lakini kako endraiga tunajipanga 2020 kifingine tuko pamoja. Mindali yaki ni wakili sio wakili mwenyewe. Okay, tamtafuta chini ya maji tuone vipi. Asante sana kwa Stockman the BBI. Kuro chinsemo chembo gomba gotaba gusiba maji ya Sudan timedia ya Kenya ngia mukorerete lakini haya yote 9:10 tupate kitambulisho tuingie magazetini. Ije nenka yomugusi CFM emerongo kenda na nye enutayemo the number one station enere station yule gene asokosemia gukomanya nabo igogo kubokia nabono twangire gukomanya ayamurikire na kuwa chinguru no asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tubokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera nonyine inche ya momotegereri imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka jinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM.
Safi kabisa msikilizaji, cheputokire mirongo 3 na isane nsane ya bono mambe jinzani chi Afrika mu chandosi ya solo no kuina kwane ngambi yole kigima ogende takotegere nko mugusikisi FM gotire birengo bimirongo 94.4 ya mojamani ensemeli ya Facebook ogotonyora live hapo mmoja na mtandao ulioko kwa YouTube gotera Kisi FM digital kabisa, mambo mazuri. Karibu sana mwacho motegere litukole Jumatatu ikiwa basi ni Man Crush Monday tariki 4 Chumutinyoga 5 mwaka 2026. Litukuligia kigima, it's a brand new week, na mwezi bado ungali mchanga. Tunasema karibu tena sana ideke mirongo 3 na isana na mwicha jolukira sensemo ya bono mambige kosi kyomuro buli mu michulimi ge kosi ekerunge kigima turubiri tuko tisti na imara kama simba gokumanyonsi yali na muri kirena kwa guchinguru munasa magazeti yeli tukolera nchebe na botambe nkuru kwa MC Dudus na nche munabotambo mwancho motegera ligo nkuru kwa Ronald Majaka Brigadier. Good morning my brother. Good morning to you sir. Nyasaye katenomya Chinga kichionsi ne chinga kichionsi ereno muya mabera mange na endo bwancha ni bwaye no bwekerengo kigoro obuya bwaye na bubwato isanire bono kuna kolengere etigatora kora kwanza amaiza ye etaya neli gana lyaye atara maja ali moyo leta lyaye nelimo igakuru konya sai tigatigale ko banyasai sukabosyo bono kuna kolengere linale ngigoro yo buya bwanya sai, you know. Okay. Sometimes I go take a break kwararara, you know, kurara reflect. Gutwara chinga kicheo chinyororo. You can imagine ngana kiatu wanchete mpaka agotokolera ebintu njira agotokolera no edura abanyabibe akora Nyasaye lakini mudura agoto hawa kaliba kanga ki muhatwele to bukole karura girendeka yamba pardon kale ile diango Nyasaye uko salama? Mimi niko sawa, nashukuru Mwenyezi Mungu. Weekend ilikuwa vipi? Bomba tena sana. Kuwa tulivu, weekend nzuri tu, mvua ilikuwa pale nyingi, baraka tele. Na kile ndumbu ya kere na Manchester pia wamekoroga Liverpool vibaya sana. Unajua kile ni kichapo kibaya sana kwa timu ya Liverpool bwana. Acha kusema kichapo baya. No. So kilikuwa ni kichapo. So ni kichapo kizuri. So ni kichapo kizuri. No. Mwate mete. Okoragi. Tiawe yake kuwa. Okay, tuwate mete okoragi. Mwate mete kucheza mpira. Okay, kucheza mpira. Utamu wa mchezo ni kufanya nini? Sikilize. Mwate mete ake. Mukanya mwawire Liverpool. Liverpool konya yabakolire pi. No, you agree ngaki Liverpool konya yabakolire pi. Ntori kuwa kinige ndokere in between. Iko tokuwagi na end result. Aya iriri ata foto. Ngaki abete. Iriri ata. Tokora arwa majibu. Iriri ata wadwa iriri ata. Itwaze ndo twabu wetu wakwanire. Twabuwanire. Maisugu twabu wetu. Karatiga. Twabu wetu se fura mgodere timu en karatiga. Twabu wetu se ndukwete. Ngia bakorete ni. Ngi timu en. Ngekere ngia bakorete. Ne timu en. Wacha bana. Kiakanga iboroji. Iko kokwana una mugoro kajibingo. Kombe ko eratore. I'm telling you. Ingere vinge kwani contest. Vinge vire. Ingere kitoko kwana ya point. Eresi moro de vinge vire. Ingere kibogoira. Ntuto ikoira. Ingere kibogoira. Ntuto ikoira. Ya kwamba igagere gaki. Agire bochia se moro ko vinyi tole gordo sai ko baburugadi. Ya kwa mama. Lakini ado. Ndede kwamba igara yete madeni. Asoro agi. Agora toma ni muato wependio ve. Ali wependi. Kidi. Agi asoro ate rozire rige. Muato wependi dada tavadi. Iwe durazo ro ko ire rige. Iwada zakiro izire nete no ni tukirigi. Ndo ngikoragira. Itukirigi. Eka turaire. Agi. Nte mezari. Wali girens. Kiano muganora abamukongo. Etibinera ya record. Ka internet never forget. Ilikuwa. Ado ko yodingi nyore. Tiango mbeke arab. Litkuri goro. Yes. Anari ngasa kurukunga Kigogi PG. Ndio. Kigogi PG ego tokaria kinsemo kirikia Kigogi kwenda miruka. Na rero ko boko gukoria. Bas. Ile pare goro kabisa. Eri roje kabisa. Anari ngasa ali goro. Murani mu pastor wako kunga Pastor Pius Kangwana. Ndio.
Runjige toroba buate masindano ya matera yechi home cell, chi jumuiya, chi ushirika chi kanisa. Ndio. It was a big blessing. Ilikuwa nzuri yani kwa jumla abategereri bali bonsi bashirika bantetinga ngo changu kwani naende bakantinga imirimo tokora nemia na baira maiga manene naende kwa jumla juni wengi very fortunate ogiasona nanga asensema ya matera tomboli ndini kingo chirakini iko nataka gukwane genteke kenduero gekwana asa matera nyanje tekotegerera na yechi kanisa chia PG sand korengana no mochoko bwa matera alia ne GBBM chia matera alia nyanje de sana so nilipewa salamu nyingi nimesalimika mimi nashukuru kwa jumla nashukuru sana hapa nando mupasta nale mubishop nale orandia matanga ya ahise James Nyikari mubungo yoseme akora mtoto hakora mtoto vyo kubisana. You know, let me tell you, I don't think na kwa ndio vyo kumia ngwa mutegereza takwa ni vintu bya gukumia ntetumi asaba ntaba abao to me enamo roje bunenchira chinchira ibiri number 1 umuntu gotegerera bashirika bae sana number 2 inkamotegerera buno umuntu oromo Kenya kawaida tinka geretigo segentongereka gania kwanete ase speech ya kwanalia inki akobera unique ntorara barandi abange bagwe sokia thank you na go face ibintu buna bibwenerete exactly akaba very unique batangalia gatwara mangana mange lakini ngapike mangana y'umurandi oli chetu zame magazetini. Asante sana Phyllis Bonaya sema yuko ndani pia ndio alright no mwana wa Bravins au tanyanchi nyancho massive ile video yejijenzi ile bintu bikwe kwa ila gora no emere news ngora wagusigeka jijenzi ngoja jira bagurike ba msi abasabe sokiri mbali no ngocha bali mbali no gotebanga tuko kadi batebire ngana inde mbatake tuburai right tutawasikiza tuzame kweli kabisa njebura butamu mwacho moteri kwa ni gazeti ya Taifa lero ni jitariki 4 Chimutinyu 5 mwaka yo 2026 litukudeli Jumatatu ikiwa basi ni Many Crash Monday na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa ni gazeti ni ya The Daily Nation chitariki chiko rukunga itariki 4 Chimutinyu 5 mwaka 2026 litukudeli Jumatatu. It is a crazy Monday, crazy indeed. Alright, bila shaka tupatie headline. Housing jobs rao. Housing jobs rao. Akina iche kukanyande sana litukura lete headline. Okay. Ito buka bukiaki. You know. Nkieke, onomuganole my brother sepeji akana se gazeti ya The Daily Nation. Ndio. Asego tebekananga umuraibu nse ya Kenya musike Dr. William Ruto megayogo cha kimurubelio wobwagachi wechinyomba chiri kulirense ko say affordable housing. Igo eserikali yabereke kubwato koroboti getenga umurubelio jega buko gacha chinyomba chinga aba Kenya ba irwe meremo in this number nga yakiriye employment opportunities asena mbeye gara kinya kiombekete nileta mangana statistics ekurukunga Kenya Bureau of Kenya National Bureau of Statistics ndio ekia watu gira robot na indoro wao burabugu the figures bano jitari kubwata na complete lakini chinke baruete sana bata babono ngekene kapisa ngelinga umubaro w'abantu banyolete emirimo ase project ye tali muri president ye kukwana 77,000 Kenyans banyolere emirimo lakini se kuligireria bukorengana na breakdown erule kurwa se president munabono November 2025 president ye watebanga amabagako arose twemirimo 428,000 yeah, that was in November last year. In August kutira mbabegete breakdown hiyo, right, which is not the thing korengana nekiombe ya Kenya National Bureau of Statistics. Wamesema hapana haipo mugano gora sepija kana se gazeti ya The Daily Nation to some extent nabonda abase kubwatana na Kenya National Bureau of Statistics ingencho yare linga ki manyete ekera abantu bakwa imirimo yobwagacha se nyumba
mbali kubutuna ndabande babekwe because iko bagokora emirimo ibunegendererete. Yep. You see, so unless barusi ko rande ko hoti nyere tu unabibwaga mpira mmoja tukubwa ikoroga kidogo kona zivi kona hiyo mpira talibu. Anyway, ekiombe wate wakia Kenya National Bureau of Statistics giaterenga oromotu ndoru wao tiagena zed lediga zidi taifa oromotu ruga irori yakana zidi ya the nation azed lediga zidi ya taifa leo, mlima na uachia Mungu. Umeteleza sana ile headline wana you don't like the headline mlima na uachia Mungu. Ege tunwa Igoma to si agitigere jasai, so it is beyond human what ngiye Tato no muraibense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto. Wana otebirenga iganchira nirenga indeed asoro ngorwa Mount Kenya ubukurikana umboro. Bono ege tunwa kiabere Kongo kelina kiabere geterere sana kiabere geterere, lakini bono igatebirenga kubwatekana nemirimo agakora bune president na nyasa uri ogusisenia na basoji kumubwate sia 2027 anyawale chikura kurwa soro gongorwa Mount Kenya. Mugano yakyo bino kujukwana na sepe chekatana gatatu nole asayo tebanga Ruto admits Mount Kenya headache. Una waso mege songe ikio Ruto akiri mlima Kenya ni mgumu. Yes. Inga kigeta konge kiagera nkwaro cyo mugabana we county ya Muranga. Tata tare kuraga jibruzi lila kiga irungu kangata. Asama kangata anasema anangatuka. Ada vedenga nje in 2017 ngote na koligi bugabana anda kiama yorukunga UDA. Akina mategerere sana njera kwa giyo. He's a wise man. He's a very wise man. Nande talinga no muntu uri gotabanana. He had reasons chiaye cyukuru birengerera byaye no mu Kenya na mu gabana we county ya Muranga. Nkondorekanira ari gutwara umucoko ye. Bune gabana na bunabero gukora ibintu byaye. Tafete constituency ya Kiharu yendindi nyorale. No mbunge I think alikuwa mbunge wa Kiharu at one given time na alengo mbunge akaja kaba mu senator Muranga before abo mo acha akitopo council actually akabera mu council kare yule jamaa wa barua jamaa wa barua yule irungu kangata lakini ngatulikia kangata kiango karakere. Yes, county government of Muranga inafanya ayo mugano yore dada mugano wagora se epechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo. Peji ya kabira gazeti ya The Daily Nation ni watu manongana Rafael Tuju ukabira mawaziri ya serikali ya Uhuru Kenyatta ndio wono iga ego tebekananga bona abwata baka records chikumubwatira niyo mona chibi noyo masiki kamirugia High Court igoro yobukurumi wechibese itangana besega 16 million bribery allegations akataka baka video bakajingwa na WhatsApp kachi WhatsApp messages neji audio ipo kazi hapa kubwa ne ngole ko bribe mo jaji oyo osomo na chibi no ngole ko mo bribe tigatutike mugano otimoga tiabatega libanyo nyore badeso nataka kwa wake sabu mbanya bonga. Now listen to waziri wa obulendi bwaime asepeji ya kane asepeji ya gatatu ngosabo kwabera Kipchumba Muru komeni gatebirenga bono na chigo deploy abanyanyinyi special asogo deal n'abantu bakonye maruwa lya tancheri asichinse mu chiko kunga Kerio Valley na roro kurangirio munsi yesigete karoro gonguru kwa abutalie Elgeyo Marakwet yes. Kurangirio munsi yesigete munsi yesi yakaliya sana goja akili finally agacha akamotevinga oye tuli gochikokora barago tebye no maite gendo IG arakore akango kisani kero mu wakili akamaye chinguro bwate nchireji akamote no maite gendo IG arakore who is the Inspector General Police lakini bende ngora sepecha gatatu akini na inde this officer commanding station saba OCBD mbata kerende baba treated injira getengia especially na inde asaba kebabo Kero ko mwashemu asabantu bali you know sure. So ina ileti shange waziri yuko sawa anapiga kazi lakini pia kwa ule utaratibu wa kikazi pia hawajali wale wakubwa kwa kiasi fulani peche kabiri ni watu roboting aki bone liansa lia rolekanire sana
elio lira chikokosereria elianza actually lio korengania maberera since me education especially as umurulio CBE roboti ko tebire ngoma ndubwate biwango mbalimbali binabona C1 C2 C3 C4 wana wadenga C1 and C2 engine chikuba treated ne ngao na C3 and 3 4 magana yogo shughulike rutabwe kaini talenga ini ndojo mugoziri ga Julius Ogamba nabo gwasomera roboti rasipichi ya gatatu ga igaye gazeti ya kabere gazeti ya Taifa Leo bututukano murendo cyo murikirega iga mugano yo to say the truth tindanyo understand buya sepechi gatano limo igoro yo bututukano which million chikuru kunga 642 million Kenyan shillings ni company ya mukuru sense ya France ya France wadago yoke Ufaransa nere France moja tu iga ayotebekana iga nga bunge ya Senate committee kunga finance and budget committee ndio ekenda tabataka bututukano igoro yo investment ye wento korwa se county ya Meru nomuganura se page gatanda lima se gazeti ga The Daily Nation tata igwa ODM ya Linda Ground iko kwayo rusiri mbonu bonyorete tata gaki sema zikadia manene page ata ona kamera iga enseme ya ODM ikora wana Dr. Oburu Oginga ndio iko bacha getie retreat yabo alias chinsemo chiti cha Mombasa bana ibonse bachorera se kya magya ODM elinde batemagora kwanira bintu bitatu kwa National Executive Council ile now listen magibago teba ige kotebekananga nonye na sense meje ige korokunga Linda Ground ndio boka abanyene naende barorekanire bona naende gosungana na kukumburana na kurwana naroje mirio dia poko de waga bono tilirais na bagotenda omabeyali naende naroje kukwana friendly sana igoro ya Edwin Sifuna actually rumors ichiroronga there might be a mass exodus neli beast chiwali beast It is rumored, so it's a matter of time by the way. Kuruga Linda Ground. Oja Linda mwananchi. Yes. Muna ya ambire korolekana. Tugajere bosi. Mugano yo rase page ya na kabere. Invite narore baka Catherine Omanya bukorengana none na mauka yali kuliga buno mo Deputy Secretary General. Adabanga Sifuna nakali nyolete lia yali keira ali invited as a National Executive Council yebagochi kwa retreat Mombasa. Kera batebire mbata tikuligenjera yoko konye kema ya ODM ahead of 2027 general elections. So tusubiri tuone vile kutaenda. Runo roboti rurase epichi ya kabiri boga sepichi ya gatatu ye gazeti ya Taifa Leo ni batoro botinga kibona tata and I think President Ruto tagicha okora negotiations in the chance ne kiameke ense meye ya Linda Ground inaendelea so what are we negotiating it is getting weaker and weaker every time kitoko negotiate monangelia mesa tu negotiate gentoki moyo tago wabo debut moro wabo debut aseki which numbers are you bringing Bona grota kanamba jiji na oro kongurwa mutikeja ruatele. Atiga mutikeja. ESM audio tunataka power. Sio niyo power. Power ni nguvu ama power ni power mamlaka? Ndio sijui vizuri. Wanataka power gani? Wana ngaki enyameni kwa yabwate tense gatiye merenge yebere ya ODM Linda Ground na Linda mwananchi asama tangalia yo mbunge oseme muroke Dr. Nyikar. Asebe James Orengo I liked nakilata gotebanga nanchete sana maturity ya James Orengo governor CI aliondoka aliondoka yes amnitaki si ndio bona ground inkuga kire ngendere ku impose gaiga it will even be more messier aliondoka cost kende kionzo taimo kutana bwonzi ora yani bwoko mweli ora kolekane ndio baadhi ya miereka alitoka kaenda sasa aliondoka programu ikagendera na iludi normal kabisa ndikaraso gete kurwa ndio so which was a good thing amatanga tokanye tenaro yo kumia na matanga yumongina Teresia Nyaboke ise senate yani nginomo senator nginomo senator bwe county ya Kisii Moske Richard Momoi Mabonyonga viongozi wengi sana watafika pale. Of course, but you know who will carry the day. Akiwemo maswali na rata maraji mabuliri ukumisana. Akiwemo John Methu.
Kurwa Nyandarua. Manyense meli yote kuamilia serikali watakuwa pale. Rais atakuwepo? Sijui. Gavana wa Kisii atakuwepo? Yeah. Hata naye believe atakuwa. Alingitu ja sauti? Kibage ndinero gocha korwe Remsi. Ngoka Remsi. Bada senge toka jetegeche kebe. Ndaita kwa ragoso mubungo kitu chacha not na chacho because yake na matanga keta beta alise ngubono kweta ali marani. Ukarabago songa na alibo siya sechafet nyakundi ale Remsi. Ngata bakora mazoezi zaidi. Bone ngekara opposite. Wada. I'm telling you na matanga are very interesting. Ole aroko mule rikoda. Bolo yote kulirungi bagedi. Things turn round by the way. What do you think? Si dunia ni duara ndugu yangu. Dunia ni duara. So itakuwa nzito sana. Tutaingoja. Wamesema ni lini ama bado? Bado hawajasema vizuri, lakini tutasubiri tuone hali itakuwa vipi. Robot ilikuwa kwa igoro yobo kulekana bwichi robot igoro yo koro isimberemo especially se yobo agachiwichi nyumba chiri golirianse na robot rora sepiche katate gazeti ya Taifa Leo. At the same time wana chi county chi Rift Valley chakana na Nakuru county igoba chakire mangana yokoro isia macha mayakori mebisima na kadhalika na kwa nanga chiparanga rosiguchire chakire county na Nakuru ekora unumu wate Susan Kihika. Mwana munuko nyokwa na gora sepiche 15 na kabira se gazeti ya jega ya The Daily Nation. Kwari kunganjira nyubugatani no mugano robo iga sepiche ya kanenga chi county chinyingine ndichi chakire gutikana na mangana yestima bachakire bono ko gutarira chinguru chikorwa se chisola elinde egwe konya kurwa so kwakana jibili chinyinge bado mugavana we county ya Nakuru Muswati Susan Kihika noyo mubabalia batalire sanige nteke na inde otebire buna chaka kubeka chisola se street light ne bintu binde tayaro konyire 30 million. Litukulego lyarenge World Press Freedom ndio litukuliogo chengero bosibole bwa baliki bamangana mayende chinyomba cyobolalia Kisii wanasherekea leo. Wanasherekea leo kwa sababu leo ni Monday. Tutakuwa namtafuta baadaye chairman wa baliki ya county ya Kisii ni Nyamirango kwa Joshua Raka. Tutamtafuta baadaye tujue hali. Roboti ndorege gabondoro koro kingana ki asama tukabwango iga in the last 2 decades those are 20 years press freedom we kuna go decline na rights che chinyomba cyo nakinabo linga obo siboro bwa baliki mboro kero tororera abantu bange sana baliki abanene bagokora imirimo yaba bange bako barasti obe sana. And that's why I always like hashtag ili tucha tumeke kitoto kwa celebrations ya Busongo nga spare the messenger. Mjumba wawi ni ujumbe ameleta spare the messenger oyo no muntu tu okoena dama ngana bunale you know nakiri mu gusia katabanga moto mundogo mali ndivyo hali ilivyo. Oli Joshua hata yeye antoweka kintu ni moligi baadaye alafu tutakuwa namsungumzia moja kwa moja tuambie hali namna gani bono timaidi sunu wate kende ga igandoche umurai bwense ense ya Uganda actually go ya chakire kuegense ya Russia asoko kora chinguru ensemeli kwa mirelia serikali katika gazeti ya igamba muri kireta mangana kurukunga lero binga Monday high schooler muri kireta ngana kibono iga umurubili kurukunga CBE oyimukiri sana chitalanta au kuruwa se chisukuru mpaka bono squeezing korra to chisukuru chinke abana bake in fact bako which band kurunga brass band unachiricha bana jeshi ndio naona hapa wameangazia shule moja hapa ambayo wanafunzi wanafanya vizuri sana magana acting ni bintu ngabu ne alafu ukishonea zibona bamurete bintu byaba asichipeji wetani sana na ivile ndoma ate tinko kerege ntekina babeka chipeji 20 ekegerekero corruption asibigoche bintu byo kerokoro remegane iyo jua hali si nzuri. Hali si nzuri. Naona kwa sport hapa wameangazia mwanariadha fulani hapa ambaye ninamjua Musubati wako rukunga Millicent Ndoro. Millicent Ndoro akomenyokera Kenya Police. Wakati mmoja tulisoma naye kitambo. So bera alinyagotange na sobo gavanungu haya. Chaka hapa nyuma. Mbarabali no rocho rorokoro kwa ngakirokoro kwa aliga kurukunga nyagoto. Oroche ndorali. Enzi ya China ya murukiro murai enzi ya Taiwan yoyo ochi kora koletaro ya Eswatini ba murukire mbeba. Sijui inamaanisha nini.
Abunguru chise chise ko bwana. Timaze suru bwate kende. Nilisema hii lazima takwambia. Kuna bwana tu yake iko roto kwa rubiro ino badiu. Tukabaa kwa hori na. Okay. Tukamaa kubura nina ki. Lakini unapona chinse chia elire iga. Ngase o ale spouse yet understand tingu mupira na boko rukero kendo ikero ensa aina. Avera akorera kokusara kwa eresa ga yokorwa. Otakuru munusana. Story yayo negacha. Oyo meretu neswe. Oyo tometu ruti ngaka ende ngao. Oyo meretu neswe matukana magimba. Ale na kibono ngo yakoeresa ga nezume na ale. For 4 days. Mbodo ya dokiraza. Ega kida enda. How does it make sense to a person? No guru mo kanoga ki. Eke ere litaga ni goda enda. Koyo morere ti dafu manya yeri chinguri chia Ale zume akabeire. Oro inchoro bazala ringale kumerua. Kejo na sao, lakini kinde zume tume tike tokea nderete. Mukodera litingu kajaga akwana. Iba spouse ikweresa. Mutega ki ainotaje kombori kiritoka ni mwana kwa nakeliga giga kya kwa lebiru yae. Kitu liniweza sana. Batike nyama nyama atira kibotage ukwigena kane zume kwale. Akiyoka mezume. Amwana ta kumoroge. Amwana ba kumoroge. No before that leto monene. Ordinary likana mo kwa kwa bato. Ada paso no level. Ade zume dali ke for 4 days. Mbrak kwigena. Zungaki. Kitu liniweza sana. Tuingie kwa dondo. Kwera sana kwa kongo karonyo lile chinyombe especially. Ngelige ndokera isi modere ndokera tere mojogira bonne sana. Asaba datixia bange. Mupira. Abade bakwe karo mupira yi. Tonda gadi baise basaba chakabate na indu manye mipira ndiye waku nsanga pye waku. Ntondaro verete montondaro leko genda. World Cup yerete lakini. Ayo mupira roro. Mupira wenderete. Sagochi. Ya era te kale go mejere tu kale. Abeze kitinga. Lakini yaye gore kurule stumati mupira no era te mupira kiyo yo ndimu kie yare waka. Abana ko batebye. Kera bakuboli just in case bakuboli ga ye. Abana ngakibako igoro bote. Bakotero mupira kale. Sijui. Lakini basote namba bwate gasenga ngo yokwera se bintu. Babwate ekwera na bia bia babwate gasenga ngo ndi basikwake. Egero mai tu mwana ta media sole. Timai dinga kingi na ko mwere sa gero mwana ka cha girenga gisa ta kete sometimes kora morora da ba ko minibo. Agore rande ko itu ivogo egero ini sistiri. Akia ko mwere sa ngayukale. Anyway. Isoro mupira ka. Akili kichwani. Na ni kama nywele na kila mtu ana zake. Tunaenda wapi leo dondo? Tunaingia Isinya Kajiado. Isinya Kajiado na ndani ya Kajiado County. Nimetembea pale Isinya. Asumura kerule sana. Mchanga wake ni kama ule wa cray namna hii. Isinya Kajiado. Iga muganora korwa Isinya Kajiado. Gonta gete ko genda numugano yobuno uri kiata imanga 8. Yes. Omuswati yo mo genyo lira sabe sana. No muswati we miaka ya igatwa onyomiro asege kaki miaka mwako yomo. Nyomiro mwako yomo. Mbabuga tu mwana yomo. Lakini buno bokoreka no boko basiki familia na ukuira linko bakore goke lakini bugimambo genderete ikintu kiabere nkelina ki obokoreka nubo bwagerero musubati yo inyoire a former boyfriend ex moroga akorokwa gweruzi bazungu Ebia kama gidi. Todo ganho. Abagurugwa ex. Bona kanyorex yaye. Umaye tende kenyora kiogero nyorex yaye. No mungwana yuna basinyana gukwanira na nyumba nkuri kuya no na nyumba mate kumuri babere bona nyumba gukira umwana nabagotema go chiesa ko bachiesera mwensi
lakini onyoranga gende ngeri go piki ono cha kolenga sasa ni nini madara wako boli ali kwanda di ni nini mbaya na mami ana bakwira na bia yabo linga ona mami aongei mami sasa dadi ulimkosea ni nini inaendelea hapa bata bana balero barabu abango na nabangaini so kintikala tumuchando for a long time muzubati yo all of a sudden ni asinge njiyo kira golina kuna godiri nesimi yaye akanyora ndo chakire gutukolia ex yaye abasaja buna bakale na barabu bwate weakness yabo manyete kero gwatukoliwe andonyora nere tajita move on bono kunyoranga kikae ngakyo endede ayambu yande ruti ya muina ntamaje ruti ya ngakyo endede ara jiro mukajeku na hata kuma edengu agire agirande ngatiga kumbe biranga ito gwate muikano yomo koiwe discussion ni yekera muikano royo ubaye gikankira aere kurata gitiko gwakira timba tingi yaji kiamburuka ni badinade ngo gwakira nali was to call you tata wako chaka ndi wako chakiranga siku nyingi siku moja tutakutana bana tunywe chai inafaa tukutane chai tu bana usaje kurukuru udaoda aje kai mapema ama ikae hiyo kuna linga hii wewe ungependa mapema ama vipi mimi sina shida huku leo ni Alhamisi kutana weekend weekend na shughuli nyingi lakini wacha tu nitenge muda Jumamosi mbia saa ngapi ndio tumera na inye jamambia nsoke mno muntu kugenda kanisa ngijirege kegyo naende bonti ndiko chiko charanji ngore kanisa tukuragira ndio abukianda cia magoro abunda isi no bwata kafe akogocha fea ina shida lakini ukitaka pia kunifacilitate ni sawa okay wacha nikufacilitate musaza naraka nyaro chitumire ime ajitumanga chiri bubere goligaji nyora akajitumeka kugole ndagira akarosia akayitiga ime ikabikwa boti boke musaja kara yitake ni time mwana nari involved doesn't marriage banyo mwana mwana naroyo mwana ndebo no monene ere nko genda ari kanisa mambo kama hayo so katige ndagira alinga ki mzee ipate akitaka ale ni sawa asipokula ipo wakaumira na litukeli Jumamosi next yachiteka nyomero ulipona na nale people wana bonsi wanacheza ligi moja ligi so what happened ukumira na kwabo kokasebora sana musubati yenkoro agatura mugoko monene na bonsi bakagoka buna baumirana bakaragira na bakaregokia buna begokia so bono ekabe narongangu na kuumira na bale one time musubati yagacha akaba musigo alikuja akashika mimba ya nani ya ex wake huyu igo chicha jirinja jitu chikaetani jicha chite bosio nada kete kugenda abura glichia chite bosio chikacharuka so akapata mimba anaware turochibono imendiri kuligererania imeswara no adwa kubale nyumba era no musubati ona musacho yebono munyomete yes swara no adwa mbaraba amo araji kongaine liateni given time ngaki unajua mimba ni yako awaja kuwa pamoja and osmosis does not work in such kind of a scenario na ujue mwenye tumbo ni tumbore angafunga mkaja tumbo yaenda mbele iende nyuma kweli bana deji sai ninjiro maede ko monta bere musigo litanga ni madoreje za bauti ndena bago rutemenya ligo jiao ndengo ngorokale onde wenenire onde go magakara kuri yata kune kuri mugondo onde nenki akokora mambo ni mengi musacho koja kubolinga kinga kibono okay nonya ndori ko kuona nenga kiore go kwa rwari kya tio rwara ya gitara bako genda ni ntake tobe uya zidingi weti bunande usubati lya gake sabu yo kurusie ndelia lakini birengera binde bikamotebi ngora arusirende oruwa boiko bwense entokebe ngakyo goteba nando unyomire basubati banyomire mbari kurusinda raisi you see
tima dia baguruza kinjira da umba ikuruzi kigera barabumba nyomire you see ake sabu ende ko nagukino ko gwake sabu umanyete umusaja tigachari ala isibo ngana bwato bwamate na umuntu batigane nere ko yatara munyoma bas agacha ekera kora uchunguzi yakamanya kabisa ngambaramo akaira nabii yasumuzwadi oyo kamatebia mama nani nataka tutoke kidogo tufike mahali una naro tende ndongere ndenga korera in town kole no mwana kendiga arafurudi kumbe naso mwenye Italia yakumuira kenda kampima moja kwa moja kapata yuko na mimba miezi 4 sasa takuwa nitikene Italia alikereta tete kwa maembara in anyway akamotebia still tuwale ko chintu tuwale kwa watu wakole let's go home brother bagaigaka ulitoa wapi mimba ikera njinaye gakimitinye 5 ntu anyako bamo eyinga yarwa umuzubadi tata amanyinga ayijora munwa yani ngincho yaye akasinyugo kwana pi ubo tababo gachaka instantly bago tababo kaera lyagakira okoreza kintu getayo ikiora eres musacho lia akamotebiga nonya toyetaine nanya gukurama yaya nanya kugwaka yaya kwanya kumena sikinda nanya gukora ibintu ebyo nasenje kero kendo nganjete igoro maede ningwanjete aye ebi byonsi gwakorire nasenginjo yakigwakora watebire ngasenginjo ngwanjete nanya kugwaka igo gwankorere ebi asenginjo tanganjeti aiga nige kengerero konyore no koreiga mama nani lakini no korenchireye no mwana oyo bono DNA ndochi kontaragenda DNA bono expenses na tumikira site na bonda umbie lakini aichorekemo no muga ni anyway tinta kitu tusumbwana soko kwenda serikali sitaki tusumbuana no muga ni anyway taliko nyara kuiranilia malige cha koranche asama sikania manene alianya mwali gaki tema kubugora bonka bongi kende kiriye kobe kiao tinta itiko kogosera ineni gwe tinta itiko kuira kina tali asimugambi ngo koira tindiko consult it is a decision to korana ya komo babere choraye kirikera kogoki ogende aseisu mwana uyo nayo ora amwe gago kombera sora amenye whichever live ora mete dikocha mura mwena inwe una mura igwana ne ogende taratibu mwana bwa banyene tinta etiko kokorera kende kebe na koira libaga chita kanke bunga bungi bintu byao transport ninkoe muswati ya chikulike inkikera abono inkinda imokie akamua akabogolia kapoji kae akasoka unatuko kona sai ikagenda tukwita igatikete mwana ulika by the way musajo lia kamwire boarding akamotevinga mamako ameenda safari kidogo wenenda shule soma kamwana ulia kapigi akande skuru ale boarding lakini mwana musubati ulia igaliete bwasongoso igakubeka afute butokete musacho yo oyo nyamuganya komwamu anerenga yale no anataka gochabo magora ye getabu yesabu chianga chikolicha nchiri kolicheka orabokire pwe musacho li namba yesimi tuli gokora iga mutagete singe incho nalenge igamutagite asingobe free igamutagite infact yangebeke igamutagite asengencho ale bwoya ali goli lya yenseri yale expenses inchi ale ngenyinge ekigera nabwo to musacho ku maintain yes bono ruro igatakire kojora full responsibility musacho litayo akire meteime gakirete ni familia ye pi
ngumu sana. Ngumu sana. Aba kubuli yoga yura musubati oyo. Nga yura mu motivate kurwa. Tiganchirane accept ntwa na wa accept. Ekero wa accept bono chaka bona ebuya. Uyaga changorangora. In fact, stop even concentrating on relationships. Uyaga cha weko monyene ngorangora. It will come. Actually, ena cha konyore ga dudos. Ndio. Conflict singo bachiro. Challenges singo bachiro in a relationship. Weta nango bakoro in a relationship. Rakito abo mwango kurara atiga a partner ya ongango move on. Because now to some extent the heart wants what it wants. Tumenda gwada zeke kusivia. The heart. encorneta que okay. The heart in a heart. The heart pronunciation. The heart wants. Encorneta que te. Nekera ya takire ne ni ogumi. Ahora ali mingoronzo ete kuchimoyo. I still insist. Before you move on, karare air time. It's painful, but karare air time. But your time. But your time. But your time. So that you can make a decision. One is informed. Na nini into ku analyze it. Paka wetegerere me ya unga. What exactly do I need to do? Na naona kuna vitu vingi watu wanajidanganyanga sana. Ati unajua mimi huyu ananipenda kuliko mke wake. Ati ananipenda sana mimi. Alafu unafikia mahali unaanza kudharau yule mke main. Ati unajua mimi bwana haka ananipenda sana. Unaniambia nini wewe? Vitu nanifanyia kufanyii wewe. Vintu vyo kole kana sikao musikele vyo ugumia. Telling you. Wakware dhegere vyo ugumia sana ndege kongu. Vintu vyo kole kana nebi kongu. Isika. Just be real to yourself, by the way. Kare nakinate be real. Kabaye. Ekiagera kuna bashia tu ngeno mongwana geto kombolinga ki. Why don't you go to church? I'm sorry to say this. Kama tayuma atako ende kanisa, ne decision you want to make. You can't force somebody ko ende kanisa. Yeah. But kama tabiga, I'm here to make my decision. But when I make my decision ko ende kanisa, tingo take mata na abeli le sensa. Je umate nguruense ngende kanisa. Na uko kwana guru. Bona aso kwana guru disika. Isika kwana guru. Isikonde so no understand it. I understand isika. Thank you. Na ima ede bintu biko koleka no. It will be unfortunate ngende kanisa. Njikonya wale bintu bia zake nibimanyete. Ndio biko koleka de kanisa. Itaniwia kazi ngumu sana. Bakanda abasekolengera bwane mwakora mugo ntigamba kanisa moya sikumura bikora mumago ko na gorire moje. Kinza chia ngana ko de yabantu. Gachuti akini. Mbona inako nyoete kero musacha kita chiete ba. No, achiete kanisa na mukaye. Ndio. Akeba kubeke simi silent ye mask agendera te simi kama. Bana we. Mukaye akamongora. Abantu bakamukemea. In fact, omurandi kurubosio. Agagwane ndugo tikigugumia. Ngwano ibona singe stress paka mukaye baka amade bana mozo ukiyo bako ngaki tigere sime bone kubugenjere ngabuneye akiwono uliga akate batiga gende ba karanse anywe bia genda rale ndio bono katika ile harakati yuko kuna mchanganyiko wa mawazo ndio gwetiara kwa boko agatume jubelie kagunse gateka ikasiaro kira bantu ji liye bia yes ndio ona gateba onye kanisa imenaso merwenjere ngabunde yaboro eliye nakure ga ikere neze nisika bona lingo tabora nupi yani agatuba mataye iga egeko bakebe taiwe merumiera arweza abantu bakaba yasiyarokere manager gacha kama kongo ntomba wanga kama don't worry my brother, it's just a mere accident, it happens. Ababande yasiyaroke tu akabatea bro usijali hii inakuanga hivi manager gataba muri place yeye mwenga yeye yago muri place ni mwenga
tana kurua baka toko kwa akidura de badwa de baya lakini yeye I'm saying again to soma nkireki yes again to soma kurua tana kurua baka lero ntura de bantu bagende ba but inkie kekere tatararuo na kieke nago judging abantu that is it na kubarigereria abantu ko babanyabibe bugo kumia n'ebintu binde byogwicane yagera nago tebiga ayi abantu bangaina mono atine kanisa yagera nago tebiga inche moina angurwa I agree with that yasada liko ngaino inche nonde ese moina lakini ngurwando ngogenda moino oje moina singuja igombuka ata high expectation singa ki no gendo as a person yes no ngochi as a person ngogendo amazingira karona jamfefe lero moyo boneka rochio yegaki yesu atebetia bangina balinga tia kondera incherere n'abana baino yatokole tumalize tumechukua muda sana tubata bagani egase studio asimambia lero basa bake bakoligiye ebirogo korwa se ewodi ya Getengane yabo Getaulio nangoja sana kuwasikiliza nataka nisungumze na wao nisikie kegeni bakole tuigwango mbali na barobuko bakadi moro birikiwa bwate buna chenzis mbali na kobakadi ngaki mbachiko tura mu ngusonde mbachiko ba convinced in any way gutumeka bintu gete mbachiko ba enticed in any way ase ensema yabo yo guchora barayi usegwa kachikura ikera gutware cards negentekemo nako yetumeka negento kendigia kabiri correct so wacha tusubiri tuone vile watasema kocha barayi tutakuwa na wasikiliza tunaomba msamaha kwa kuchukua muda sana lakini ni vitu viko kolekana it was necessary Asante sana. Nyore gazeti ya Taifa Leo bumanye mnaenda manga sinchira yo ikirano. Gazeti ya The Daily Nation ne bota mangu mochumo tegeli nyore bumanye mangalero. Ayo na rairo borito asama gazeti aserito koria rero. Kisii FM enka yomugusi ayeno matekere de radio ya Kisii FM imeye county ya Kisii gose county ya Nyamira Kisii FM kachire kuma Nogani tiko tuma matangazo ocha radio ya Kisii FM bono na bogoto nyora gwetera saba agent baito au bagoto kasitinza mochikubwatia Insa mojakeroka nyoro mwachenti oito imiye duka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo insa mojakeroka aino momenyi bwe bunge ya umachoge borabu tarira service yete ije kutoka somu choke nyenya Mashariki kuishi visiwani mama una utamu wake Mafia Pemba Zanzibar visiwa vya kwetu wewe